turasoma Yakobo igice cya 5 umurongo n'uwa 16. Rero tutangiza gusoma ni karibu mamana mu ijambo ry'Imana. Akadusoma mu izina rya Yesu. Aravuga ngo mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Amen, amen. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Urakoze cyane uwaga umugisha n'Imana. Twongeye gushima Imana iduhaye uyu mwanya muri iki gitondo cy'uyu munsi. Neza tukabyuka rama twese twese. Amen. Ni ukugira neza kwayo n'imbaraga zayo kubona tubyuka abandi bakirwa. Ibi ni ibintu bidasanzwe umuntu atakora kubwe ahubwo ni Imana. Nongeye kubakira muri uyu mwanya wo kugira ngo tube imbere y'amaso y'Imana. Kereza inyungu zo gusenga, akamaro ko gusenga, dukomeza urugamba rwo gusenga iminsi yose. Twavugaga ko ari ikintu kitarangira, kitagira igihe gishira. Muri rega tuzasenga kugeza turangije tuvuye muri iyi si. Amen. Nicyo gituma igihe cyose tubonye umwanya tugomba gusenga, igihe cyose tubonye umwanya tugomba gukomeza kuzibukanya, tubukanya inyungu, imbaraga zo gusenga. Ejo twahagarariye cyane cyane ku mwami Yehoshafati, uburyo umwami Yehoshafati yumvise inkuru z'urugamba, yumva imbaraga z'abanzi, ariko mu magambo yose yakoze yahanze Imana amaso. Kandi ngo amare guhanga amaso, Imana nayo yemera kumumara ubwoba, bwa bwoba bwose yari afite, uburemere bwabwo, umutima wari uhagaze kubera yuko yisunze Imana. Imana nayo iramubwira ngo tuza urugamba si urwawe. Imana iramuhumuriza. Bene data tubeshwaho no guhumurizwa n'Imana. Iyo Imana iduhumurije tubaho kandi urugamba rukaba urw'Imana. Twavuze ko Yehoshafati amaze guhanga amaso Imana ye, Imana yamuhaye icyerekezo, Imana imuha plan, Imana imwereka uburyo urugamba rurwana. Nimusoma ayo magambo natekereza nibutse Yoshua aja kurwana i Yeriko. Ntibyari byoroshe mu rugamba rw'i Yeriko, rwari urugamba rukomereye abagabo. Inkike zari zubakitse mu buryo hatariho gutekereza ko izo nkuta zasenyuka. Ariko ntabwo batinyaga ko hari umuntu wabinjirana ngo yinjire ngo ashobore kubahungabanya. Ariko ngo yuko Yoshua yari yaganiriye n'Imana, Imana ikamuhereza gahunda y'uburyo arwana i Yeriko. Kandi iyo dusenga tuze dusenga nitumara dutegereze n'ijwi ry'Imana gusubiza kw'Imana. Tegereze gusubiza kw'Imana. Babe nubwo usabye umuntu ukamubwira ngo mfite ikibazo kimeze gutya, ntabwo ukomeza umubwira icyo kibazo, uramutegereza ukumva ko agusubiza. Yoshua nawe ngo yategereje Imana, Imana imuhereza gahunda y'uburyo arwana i Yeriko. Ageze i Yeriko Imana iramubwira ngo muze muzunguruka rimwe ku munsi mwongere musubire mu ihema.
karindwi kandi ngo umunsi wa karindwi muzazunguruke karindwi. Muzazunguruke karindwi. Arangije kumubwira ayo magambo aramubwira ngo ikintu cy'ingenzi muzakoresha gusa ni amahembe n'ibibindi. Yoshua yari umugaba w'ingabo, yari umuntu wari waramenyereye intambara, yari azi tekinike z'intambara zose, yari azi n'ibikoresho bijanwa mu ntambara zose. Ariko Imana igiye kumuhereza gahunda y'urugamba iramubwira ngo ni ibindi gusa, kandi ikindi cya kabiri muzatuze muzaceceke, ntimukagire umuntu ntakavugane na mugenzi wiwe kugeza umunsi nzababwira ko muvuza induru n'impundu ngo umuntu wese akinjirira aho ahagaze. Yego. Icyatumye Yoshua agera ku ntsinzi nuko yumviye ijwi ry'Imana. Yesu nashimwe. Amen. Ni ukuvuga ngo abanyamasengesho bazabumva kandi bakumvira ijwi ry'Imana, uko Imana ibategetse gukora bakabikora. Kubera iki? Kubera ko ni umwuga wabo n'impano yabo. Umuntu wese mu mpano ye azamenya uburyo abyitwaramo. Yego. Uratsinda urugamba rw'Iyeriko mu bintu bisa nkaho bitagaragara mu bwenge bw'abantu. Ndatangazwa n'abantu b'Iyeriko babona buri wese yinjirira aho ahagaze, n'inkuta bari barubatse bemeza ko zubakitse pe. Ariko kubera tekinike y'Imana, kubera imbaraga z'Imana, kubera ubushobozi bw'Imana, Yeriko yarasenyutse. Yego. Bifa kwa Mungu. Amen. Nta rukuta ruri imbere y'umuntu, nta ntambara iri imbere y'umuntu, nta byago biri imbere y'umuntu bishobora kukwimira kugera ku cy'Imana yavuze kuri wewe. Icy'ingenzi ni ukumva ijwi ry'Imana, ni ugusabana n'Imana, ni ugutega amatwi icyo Imana ikubwira. Iyo dusenga tujya dutega amatwi tukumva icyo Imana itubwira. Imana yahaye Yoshafati plane, Yoshafati ayigenderaho aratsinda. Imana ihereza Yoshua uburyo ashobora kurwana urugamba, Yoshua ararutsindagira ku ntsinzi. Icyari gisa gikomeye imbere y'Abisirayeli ihinduka ishoroshe. Amen. Bavuze ko nyuma yo guhabwa gahunda n'Imana, Imana iziza igafata ikibazo cyawe ikakigira icyayo. Muzi impamvu ituma Imana igira ikibazo cy'umuntu icyayo? Ni uburyo witwara ku Mana. Uburyo umuntu yitwara ku Mana bituma yegerana nayo, noneho Imana ikaza yikorera ikibazo cyawe. Ni ukuvuga ngo intambara yaza, Imana ikavuga ko si wewe barimo barwanya, ni jewe barimo barwanya. Kuko Bibiliya iravuga ngo turi abana b'Imana, turi ubwoko bw'Imana, turi ishyanga ryayo. Iyo turi ubwoko bw'Imana tukaba abana babo, tukaba ishyanga ryayo, ni ukuvuga ngo intambara iyo zije, ibibazo iyo bije, byose Imana ibigira ibyayo. Bwana asifiwe. Amen. Wavuze ko yababwiye ngo nimwihagararire urugamba turwanye, urugamba n'urwanje. Nyuma yaho twaje gusoza tuvuze ko Yoshafati amaze kunezeza Imana, Imana yaramubwiye ngo nzakugeza ku ntsinzi n'ubwoko bwawe. Yego. Muzi ikintu cyantangaje kirananezeza, ugiye kurangiza ariya magambo muri kya gice cya 20 yavuze ngo bamaze kuririmba Imana yababwira ngo urugamba rurarangiye, ngo bagiye bareba ingabo z'abanzi babo, ngo basanga nta muntu n'umwe warokotse, ntawagize uko ingabo zose zari zaje zikarwana n'Uwiteka Imana ya Isirayeli. Bose baratsinzwe, bose barapfa barashira. Bibiliya irambwira ngo Imana iranezeza muri aya magambo, irababwira ngo nibagende bafate ibintu byose izo ngabo zari zitwaje zifite. Amen. Amen. Amen.
imana izitunezeza none ikatunezeza ejo ikatunezeza n'ejo bundi. Tumupfe Bwana utukufu. Hallelujah. Ibyo bintu ngo bagerageje kubifata ngo batangiza umunsi wa mbere kizarangira ngo bageze umunsi wa kabiri kizarangira ngo bageza ku munsi wa gatatu ngo bafata izahabu n'ifeza n'ibindi bintu ngo by'igiciro cyinshi. Ni ukuvuga ngo imana iyo yatuhaye intsinzi y'uko ikatunezeza izi dusubiza none ikadusubiza ejo bundi. Ni ukuvuga sa kontini irakomeza ibisubizo by'Imana. Twohereza Imana icyubahiro. Amen. Birakomeza. Kuwa mbere barahembwa, kuwa kabiri barahembwa, kuwa gatatu barahembwa, barakomeza. Ikindi cya nyuma kinejeje urwo rugamba. Yoshafati ngo n'ingabo ze zose uko yakize. Rero si n'ingabo gusa n'abana n'abagore abari bagiye muri urwo rugamba bose ngo bataha amahoro banezerewe ngo bavuga ngo Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana. Amen. Bifa kwa Mungu. Amen. Bari bajanye, nta kajorite bajanye, nta waguye mu rugamba bajanye, oya basubiranyeyo. Basubiyeyo bose bujuje umubari wabo uko bimeze. Ni ukuvuga ngo ibyishimo zari byuzuye zose. Yego. Icyo ni iki? Icyo ni inyungu y'amasengesho. Hari izindi ntambara barwanye baraneshwa, hari izindi bahuye n'ibibazo bikomeye, ariko urwo rugamba batari bikoreye bazingiye hamwe bakaruhereza Uwiteka bakamuhanga amaso. Zatumye Uwiteka abahereza plane yo gutuma hatagira n'umuntu n'umwe ukomereka mu rugamba. Amen. Bene data dukomeze duhanga Imana amaso. Haleluya. Ibidutera ni byinshi, ibiturwanya ni byinshi, ibidukura muri gakondo zacu ni byinshi, ariko duhanga Imana amaso umunsi umwe tuzaririmba. Haleluya. Amen. Tuzaririmba umunsi umwe, tuzarambura ibiganza by'ishimwe, tuzarambura ibiganza by'umunezero, tuzavuga gukomera kw'Imana bikomeye. Reka tubire muri iri jambo tuja gusozerezaho. Nitubwiye ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro. Amen. Imana ishimwe. Hallelujah. Kugira umumaro. Mwumva iryo jambo. Nimba wicaye wawe usenga umenye ngo uko gusenga kwawe ugufitemo inyungu, harimo umumaro munini ukuramo. Yego. Gasangamo umumaro, harimo fayida, harimo inyungu zikomeye mu kugenda usenga. Ndimo ntekereza ntegura ibi bintu, nasanze gusenga ni ikintu cyobeshaho umuntu ubuzima bwe bwose, kandi akaba mu ubuzima bwejejwe, ubuzima butunganye, umuntu agasaza afite ubuzima bwiza. Kubera iki? Kubera inzira y'amasengesho. Imana nishimwe. Amen. Hari umuhanga wavuze ibyo gusenga, aravuga ngo gusenga, Bwana asifiwe. Amen. Gusenga kurakomeye kuruta izindi ntwaro zose twitwaza. Yego. Iyo usenga ngo biguhesha kugira impuhwe zo kubana n'abandi bantu neza. Uwo mukomantere yaravuze ngo ureze abantu bazi kubana n'abandi bantu neza ngo ni abantu bagira impano yo gusenga cyane. Yego. Ngo kuko iyo usenga cyane uroroha, ubana n'abantu, wumva bimeze neza cyane. Umwanditsi w'Abaheburayo yaravuze ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro, ngo ni uwo kwezi, ngo kuko utegerwa adashobora kubona umwami Imana. Uwo mwanditsi nawe akomanta aravuga ngo iyo usenga urezwa, iyo wegejwe ubana n'abantu bose amahoro. Yego. Ni ngombwa ko zifa kwa Yesu
Amena. nushaka Amen. kubana n'abantu, nushaka guturana n'abantu neza, nushaka gusabana n'abandi bantu, wowe gusa komeza isengesho. Yego. Isengesho rirashobora kuguhereza kubana n'abantu bose amahoro. Ntimwumva ko ari inyungu, kandi nta muntu biza binanirana, biza bigora, ariko nta muntu utagira icyifuzo cyo kubana n'abandi amahoro. Yego. Uko ni ukuri kw'ijambo ry'Imana. Wese aza yumva ashaka kubana n'abantu amahoro, ariko kubera intege nkeya za kimuntu, kubera kamere ya kera ya Adamu, kubera kamere ya Satani iba mu bantu, bigatuma abantu batabana amahoro. Ariko umwanditsi aravuga ngo iyo ushaka kubana n'abantu amahoro, senga cyane. Uko usenga ni kubana n'abantu, uko usenga niko wezwa, uko usenga ni kubona asiranse yo kuba mu bwami bw'Imana. Imana iduhereze umugisha. Amen. Amen. Dusenge kuko gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro munini. Yego. Ngo kandi iyo tugize gute, iyo dusenganye umwete, iyo dushyize umwete tugashyiramo imbaraga, biza bizana inyungu. Kubera yuko twagize gute twasenze. Nakomeje ndeba ngo hari abahanga bakoze ubushakashatsi bareba inyungu zo gusenga. Barareba inyungu zo gusenga. Abashakashatsi bo muri kaminuza ya Florida muri Amerika ngo bagiye bakora ubushakashatsi ngo ku bantu bakuze, ngo basanga abantu bakuze bagira ama stress menshi cyane, ngo ariko ngo bagiye kureba ibintu bishobora kugabanya ama stress, ngo barebye imiti babona imiti ntabwo imara ama stress cyane, ngo habe no kubaganiriza ntabwo ngo bimara ama stress cyane. Ariko ngo aje kuvuga uwo mwanditsi aravuga ngo areze abakuze bafite ama stress ngo ariko basenga, ngo asanga 96 ngo bafashwa no gusenga, ngo ama stress yabo akagira gute akagabanuka. Yego. Imana ishimwe. Amen. Haleluya. Hallelujah. Kureba ama stress amaze abantu muri iki gihe, muri iyi si, ibibazo byinshi yagaragaje no kuvuga ngo bagezaho bafata imyanzuro bakiyica kubera ama stress. Ngo ariko ngo bareza basenga abareba imibare y'abantu basenga bakuze, ngo basanga igituma bafashwa ngo bigatuma stress zitabagiraho imbaraga, ngo nuko basenga. Nuko basenga. Iyo usenga ntabwo ushobora ama stress ntashobora kukugiraho imbaraga kugezaho iyo yonyine ashobora kugutegeka ukageraho ufata umwanzuro utari mwiza. Yego. Ibyo nizo abantu badasenga, nizo abiringiye ibindi bintu. Ariko abiringiye Imana, abasenga Imana, ama stress azagenda agabanuka akagera kuri 96%. Imana nishimwe. Amen. Izo ni inyungu, ako ni akamaro ko gusenga. Uyu muri yavuze ngo iyo ntewe n'amakuba akomeye cyane kiheba nkabona ko bishitse pe, ndagira gute kabara ngo imigisha Imana yambaye kabara ibitangaza by'Imana, noneho bigatuma ya stress y'ibyo urimo ugwana nabyo bigabanuka. Kubera iki? Kubera gusenga. Uwo muhanga aravuga ngo gusenga, uvuga, gutekereza, ngo biza bituma ugira gute bigabanura ama stress. Ikindi yongeyeho aravuga ngo no kumedita, ngo kumva indirimbo zituje, ngo nazo yaje gusanga ngo nazo bigabanya ama stress mu bantu. Kandi aravuga ngo iyo medita, iyo wumva indirimbo zituje z'Imana, ngo burimo wegera Imana, burimo usenga. Yego. Asifiwe. Amen. Yewe gusenga ni ikingo, gusenga n'urukingo rugukingira. Haleluya. Gusenga bikumara ibibazo byinshi, umutima ugatuza, ukaja mu nda ugatuza. Kubera yuko twasenga.
turimo nitwe dusa nkaho turi mu bihe bikomeye by'imperuka. Yego. Turi mu bihe bikomeye by'imperuka, usanga amastresse ari mu ngo, ugasanga amastresse ari mu itorero, ugasanga amastresse ari mu bihugu, ugasanga abami b'ibihugu, ubuyobozi bw'igihugu bufite stress zabo, amatorero afite izayo, imiryango ifite zazo, umuntu ku giti cye afite izayo. Ariko umuti w'ibyo zose ni uguhanga Uwiteka amaso, twarangiza tugasenga, kwa gusenga kwacu ukatumarira ibibazo. Amen. Imana ishimwe. Amen. Kandi gusenga ntibisabye amafaranga, ntibisabye financement. Oya, gusenga nta kondisiyo n'imwe ihari. Gusa ikondisiyo igisabwa ni iki gusa, ni uguhanga Uwiteka amaso. Warangiza ukibuka ya magambo avuga ngo mwaturane ibyaha byanyu kandi ngo mubabarirane, ngo kuko gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro munini. Warangiza ugatangira isengesho, ugatangira ubuzima bw'isengesho, ukaza ugenda uhura n'amastress ukayabwira isengesho. Sifa kwa Mungu. Amen. Haleluya. Hallelujah. Gusenga kuja guhereza umuntu impuhwe. Muzi impuhwe ni ukuvuga ngo umuntu agira impuhwe akaruha akagera mu rugero yo kwitangira abandi. Kubera iki? Kubera imbaraga ubukuye mu busabane bwawe n'Imana. Yego. Ubusabane bwawe n'Imana buja bugutera impuhwe no kwitangira abandi. Ndeba aya magambo nasanze Esiteri, umukobwa w'umuyuda, uburyo yitangiye ubwoko bwabo, kandi ntabwo yakwitangiye muri migezo, ntabwo yari pageza. Oya, ntabwo yagezaga. Abanyamasengesho kwa kundi, iyo uyu muntu yabaye umunyamasengesho agira impuhwe, agira kwitanga, agira imbaraga zo kwikorera ikibazo cy'ubundi. Yego. Imana ishimwe. Amen. Agira ikibazo cyo kwikorera ikibazo cy'ubundi, akumva uburemere bwacyo. Iyo turi abanyamasengesho tukikorerana imitwaro, tukikorerana imitwaro, aho uri wese, aho yumva inshuti yiwe, umuvandimwe wiwe, ubwoko bwawe, igihugu cyawe, bakikorera imitwaro. Kubera iki? Nibo abanyamasengesho bagomba kujana ikibazo cyabo ku Uwiteka Imana ya Isirayeli. Esiteri igice cya 4, Moridekayi niwe wamenye ikibazo cyabaye cya Hamani yo kwicisha Abayuda. Amaze kumenya ayo makuru, asangazwa na Moridekayi. Moridekayi niwe wari warigishije Esiteri Imana yabo. Kandi n'imyitwarire myiza Esiteri yagize yayikuye ku nyigisho za Moridekayi. Ariko Moridekayi amaze kumenya ikibazo, ngo yahanze Esiteri amaso, ngo abwira Esiteri ikibazo cyabaye, kandi aramubwira ngo ugende uje kutuvuganira ku mwami, ngo kugira ngo umwami aturengere. Imana tubabarire. Amen. Itugahange abantu amaso, iduhanga abantu amaso. Usome neza niko Bibiliya ivuga ngo Moridekayi aravuga ngo ugende ubwire Esiteri ko tugiye gupfa, genda tubwirire umwami aturengere. Esiteri baramureba, aramubwira ngo ntacyo ushobora gukora ku bwoko bw'Abayuda, ntacyo ushobora ku bwoko bw'Abayuda. Ngo amwibutsa itegeko yuko ngo nta muntu uzuja ibwami umwami atagutumiye. Aranamubwira ati mugabo wowe nta nazuzi ije maze iminsi 30 tabonana nawe tutaganira. Ariko sino kwijana hari n'itegeko rivuga ngo ubikoze ashobora gucibwa no kwishwa. Ngo amubwiye ayo magambo, Moridekayi nawe ngo arahindukira, ngo ahanga Uwiteka amaso. Bwana asifiwe. Amen. Ngo abwira Esiteri ngo nutabikora Imana iri bushiyindi nzira yo gukiza Abayuda. Esiteri ngo aranezerwa, aramubwira ngo niko naje mu mutima wa Esiteri, ngo niko naje nari kontekereza yuko Uwiteka afite kudukiza. Ngo amubwira amagambo, aramubwira ngo ugende ubwire Abayuda bose, abakuru n'abatoya,
ngo bafate igihe cyo gusenga. Bene data, ko turaganira hejuru yo gusenga, imbaraga zo gusenga, akamaro ko gusenga, inyungu zo gusenga. Ubwoko bwari bwasinyiwe kwicwa no kurimburwa no kumarwaho. Umukono wagiyeho, ibibazo zabaye zagiye. Hari igihe tugeraho Satani akadusinyira akavuga ko izacu birangiye, ariko haracyariho inzira yo gusenga. Amen. Haleluya. Hallelujah. Satani ashobora kukwimira, Satani ashobora kugusinyishiriza, Satani ashobora kugutanga, ariko Satani ntashobora gufunga inzira y'amasengesho. Imbaraga ntazifite, ntashobora kwimira imbaraga z'amasengesho. Esiteri ngo arababwira ngo nimugende mubwire abantu bose ngo bamare iminsi 3 bakarya basabwa. Ngo tinginge Imana ya Isiraheli. Imana ishimwe. Amen. Tinginge Imana ya Isiraheli iminsi 3. Uwa mbere barasenga, uwa kabiri barasenga, uwa gatatu barasenga. Ngo bamaze gusenga ngo Esiteri yiyumvamo imbaraga zo kugenda kureba umwana. Imana ishimwe. Amen. Imana ishimwe. Amen. Amen. Twiyumve mu imbaraga, twiyumve mu bubasha, twiyumve mu bushobozi. Duhaguruke dusenga umunsi wa mbere, dusenga uwa kabiri, uwa gatatu wumva imbaraga z'igisubizo cy'amasengesho. Ntuka gusenga gusa ureke kumva imbaraga z'igisubizo cy'amasengesho. Usenga wumva imbaraga zo gusenga. Bibiliya yabwiye ngo Esiteri arahaguruka aragenda ngo aroga arambara araberwa. Bwana sifiwe. Kuko yaramaze kwiyeza imbere y'amaso y'Imana, yaramaze gutungana imbere y'amaso y'Imana, yari yumvise yuko igisubizo cy'amasengesho kije. Yego. Ngo ahari amagara yiwe, nababwiye ngo uyu muntu ari umunyamasengesho, ngo aza yumva afite umwete, akumva umutwaro no kwitangira n'abana. Muhaguruke, ahari akaga tuhahaguruke, twumve imbaraga n'igisubizo cy'amasengesho. Bibiliya yambwiye ngo Esiteri ngo ahageze ngo umwana w'umuntu amutunga ikoni. Umwana amutunga ikoni. Nimuhindukire mwese murebe. Bwana asifiwe. Amen. Iminsi 30 yarishize, ariko uwo munsi iminsi 3 gusa yahinduye gahunda z'ubwami. Yahindura ishaka kugira gute, kugira ngo abayuda bongere kandi bumve Imana. Amen. Ibisubizo byacu by'amasengesho biza bituma twongera kumva Imana, kandi tukongera tukumva Imana. Abasaza iyo basaziye mu buntu bw'Imana ni ugukomeza kumva ubuntu bw'Imana, kandi ubuntu bw'Imana bukomeza bukababusha muri twe, bukababusha muri twebwe. Imbaraga z'Imana zigakomeza zikazamuka zikabasha muri twebwe. Kwibuka amasezerano y'Imana bigasaba bikadusubiza mu imbaraga. Bwana sifiwe. Amen. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amen. Haleluya. 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 Bikadusubiza mu imbaraga, bikadusubizamo intege, bikasubiza imbaraga mu bugingo bw'abizera. Abanyamasengesho bakaba urumuri rumurikira isi. Wasinye amasengesho mu gihugu utuyemo, ukwiye kuba ufite akamaro muri icyo gihugu. Mu muryango utuyemo, mu itorero utuyemo, ugomba kuba ufitemo akamaro, kuko uri umunyamasengesho. Papa, mama, kijana, uri umunyamasengesho, kandi abanyamasengesho ni abantu b'ingirakamaro. Esiteri ngo aragenda ngo agira igikundiro ku mwana. Umwana aramubwira ngo ngwino Esiteri. Esiteri aravuga ngo Imana ikoreye igitangaza. Amen. Gutabarwa kw'abayuda kuragaragara. Nemewe, nongeye kwemerwa, nemeye. Hariho uburyo bubiri umwami yamererwa nabi yari guca Esiteri no kumwica. Ikindi kwari kwemerwa nawe akamwegera, igisubizo cy'abayuda kikaba kiraboneka. Ahura n'igisubizo cya kabiri. Bwana asifiwe. Amen. Yuko umuntu yijanye yaciga urubanza bibariguyeho. Irya kabiri inkoni imujaho. Inkoni y'Uwiteka ibana n'abanyamasengesho. Yego. Urumuri rw'Imana ruba mu biganza no mu maso y'abanyamasengesho. Urumuri akanwa k'Imana kabana n'abanyamasengesho, bazavuga amagambo ashobora gukiza igihugu. Haleluya. Amen. Bazavuga amagambo ashobora komora ibikomere,
abababaye bakanezerwa bakishima. Kubera iki? Kuko ari abanyamasengesho. Bibiliya yavuze ngo Esiteri ngo aragenda aganira n'umwana. Yego. Muziki Amen. itangaza. Esiteri ntiyahuse, yari azi yuko amasengesho y'iminsi itatu afite gukemura ikibazo cya burundu. Cyane. Umunsi wa mbere bakorana ibirori n'umwana hamwe n'umwanzi w'amana. Umunsi wa kabiri arongera bakorana ibirori. Umunsi wa gatatu Amen. Murinzi yarangiza aravuga ngo umunsi wa mbere abayuda baratabara, umunsi wa kabiri abayuda baratabara. Ni ukuvuga ngo burya Esiteri yari akorana fete asangira na Hamani, asangira n'umwana. Kera abayuda barimo batabara. Abayuda barimo batabara. Uwo murinzi aravuga ngo kuwa mbere baratabara, ngo kuwa kabiri baratabara, kuwa gatatu baratabara. Amen. Aho ngaho numvise ijambo rivuga ngo dutabarwa none tugatabarwa ejo tugatabarwa n'ejo bundi. Ubutabazi bw'Imana ntibuba uyu munsi ngo ejo bureke. Haleluya. Haleluya. Ubutabazi bw'Imana buhoraho. Ubutabazi bw'Imana buhoraho. Kubera iki? Kubera ko turi abanyamasengesho kandi natwe dusenga umunsi uko bukeye n'uko bwije. Uriya mugabo wanditse amagambo yo gusenga bifa kwa Mungu. Amen. Ngo mwishime mushime ngo ariko musenge ubudasiba. Musenge ubudasiba. Ntabwo tugomba gusenga. Oya, nta konji, nta weekende. Oya, gusenga omba. Haleluya. Senga tugeze ku gisubizo. Icyo gisubizo tangira ugishime uhure n'iyindi ntambara. Ushime cya gisubizo urwanishe ya intambara yindi. Komeza urugamba ruzashira twibere mu mahoro tugeze mu bwami bw'Imana. Ariko wibuke yuko wewe hagati muri wowe aho utuye naho uba ni wowe igisubizo cy'ibibazo biraho ngaho. Ni wowe Imana icamo inzira yo kugira ngo ishobore gukemura izo bibazo. Kubera ko Esiteri mu gihe cyiwe yashoboye guhagurutsa ubwoko bw'Abisirayeli. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Bikiraho hagati aho Moridekayi ngo aribukwa ashyirwa hejuru ngo agendeshwa ku ifarashi igenda ivuga ngo dore umwami akunda akamwishimira. Izo zari inyungu n'akamaro k'amasengesho y'iminsi itatu. Amen. Bifa kwa Yesu. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe izayumva amasengesho. Imana ishimwe yuko izitwitaho ikatwumva. Imana izitwumva bene da. Imana izitwumva by'ukuri. Ni Mungu atebadilika. No. Imana itazihinduka. Oya, abantu baza bahinduka. Ibihe birahinduka. Hari na klima tugiye cy'imbeho n'izuba. Tukagira igihe cy'imvura n'igihe cy'ubushuhe. Ariko Imana ntizihinduka. Yumvise Esiteri imbere y'umwami n'imbere ya Hamani. Ikamwumva umwana w'umukobwa w'umuyuda. Ikamwumva Moridekayi akogezwa n'umwana. Iyo niyo Mana izodutabara. Imana ishimwe. Iyo Mana izotabara Israheli yayirwana. Iyo niyo Mana izatabara Kongo. Iyo niyo Mana izatabara ikageza no ku misozi miremire. Iyo yatabaye abayuda bagashirwa hejuru. Izodutabara natwe igihe cyayo n'umwanya wayo. Ariko hakenewe abahagarara ku nkike bagasenga bakamanika amaboko. Bamosi baruha bahuri bakaza. Sifa kwa Mungu. Nabo bakaza. Nimuze twese dufatikanye tuzamurane. Dusaba amahoro mu bihugu byacu. Dusabire ubwoko bwacu amahoro. Dusabire insinzi yo kugira ngo amahoro aze. Dutsinde iminjyana iri mu mitima n'ubwanzi bwaje mu bantu. Kugira ngo twimike amahoro y'Imana. Aya magambo Esiteri ngo kuko yafite umutwaro w'ubwoko bwawe. Afite n'impuhwe z'ubwoko bwawe. Afite n'urukundo rw'ubwoko bwawe. Ngo yihereza kuja imbere y'umwana. Isengesho ry'iwe Imana iraryumva isenga.
Imana ishimwe. Amen. Abaye amagambo atatu aho ngaho muri mu nyungu z'ayo masengesho y'iminsi itatu. Ikintu cya mbere Bwana afitewe. Amen. Ngo yaributswe yari yaribagiwe ineza yari yaragiriye umwana. Ahari muri aya masengesho urimo yewe yaba ari igihe cyo kwibukwa kwawe. Imana ishimwe. Izari zaribagiranye zawe, izari zararya bikaba bigiye kuza. Kandi bizuzwa n'iki? Bizuzwa n'uko wasenze. Icya kabiri aho ngaho Bwana asifiwe. Amen. Twavuze ko Esteri yatunga intoki, atungwa inkoni, ahabwa uburenganzira bwo kuvuga ikibazo afite. Ikindi cya nyuma gitangaje, haleluya, Amen. abayuda baravugwa bashyirwa hejuru, noneho ngo abanyamahanga bakaza basigara biyitirwa nabo ngo nabo ni abayuda, kuko bari bazi kuko abayuda abari bo bari kuri top kubera amasengesho. Haleluya. Amasengesho akazamura abantu bakazamuka bakajya ku mpinga y'umusozi bakagaragara, abantu bose bakabifuza bakavuga ngo cyampereza naje muzobe kanaka. Kubera iki? Kubera amasengesho y'Imana. Reka mvuge ikintu cyo gusoza. Hari undi mwanditsi nawe wanditse aravuga ngo iyo umuntu ari umunyamasengesho ngo ntabwo ngo azasaza ngo usange yashaje imburagihe, ngo ntabwo azasaza imburagihe. Uzarebe umuntu iyo ari umukristo w'umukiranutsi ari umunyamasengesho azahora afite cyose ntazasaza. Abo bangana nabo ntabwo baba bagifite kapasite yo gutekereza no gukora izo abanyamasengesho baza bakora. Ndahita mbahereza urugero muri aba basaza turi kumwe. Uyu musaza Papa Moyize namubonye ari umuntu mukuru, ariko urebe mu rukerera ari mu kuririmba iwe na mukecuru bakaririmba tukanezerwa tukishima, Imana ikanezeza. Kandi ndatekereza ko abantu bakunda kuyobora kenshi iyo bamwumvise bumva ko afite impano agomba no kuduhesha umugisha wo kuririmba. Ni ukubera iki? Ni ukubera yuko yabaye umunyamasengesho, arwana urugamba ari mutoya ararusazanye. Haleluya. Amen. Kiba mu nzu y'Imana yo gusenga. Oya. Basha bahorana. Umwanditsi yaranditse wa Zaburi ya 90 na kangahe? 92. Yaravuze ngo bazahorana itoto. Ngo kandi bazahora bera imbuto zabo umunsi wose. Kubera iki? Kubera yuko bari abantu bakuriye mu bikari by'Uwiteka basenga. Bene data, gusenga gutuma tudasaza gusa zakenye. Oya. Abanyamasengesho bagira ubukecuru bwiza, bakagira ubusaza bwiza. Zifata Mungu. Kuko nta bindi bibarimwo, ariko abadasenga usanga basaza vuba. Noneho tubonye n'umuti wo kutozosaza nasi. Ukwe mukuri kw'ijambo ry'Imana. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Ijambo ry'Imana yuko iyo dusenga neza. Ana uje kundebera muri Zaburi ya 92 umurongo wa 15. Turaza gusanga neza iyo abantu baba mu bikari by'Imana, iyo abantu bakora mu masengesho. Uwo mwanditsi yaranditse aravuga ngo ntabwo bazabasaza nabi. Baba bafite ibintu bikomeza kubaka imitima yabo. Wahabo 92 umurongo wa 5. Umurongo wa 15. Eka dusome haravuga ngo kugira ngo byerekane yuko Uwiteka atunganye niwe gitare cyanjye ntarimo gukiranirwa na buke. Amen. Amen. Ntarimo gukiranirwa ni ukuvuga ngo muri we muri uwo muntu nta gukiranirwa nta kubamo, ni muri we. Iyo uri muri Kristo tukiranirwa, tuhwija, uhorana imbaraga, uhorana itoto, muri wowe habamo imbaraga zikomeye. Twareba muri Zaburi y'118 umurongo wa 7, iyo hazahavuga ngo sizapfa ngo ahubwo nzarama, ngo kugira ngo nshobore gutekerereza
abantu imirimo y'amaboko y'Imana. Amen. Sinapfa ahubwo nzahora ndama imbaho iteka ryose kugira ngo ushobore gutekerereza abantu imirimo y'amaboko y'Imana. Gukiranuka kw'Imana iyo kuri mu muntu, gukiranuka kwayo kukaba ukwawe, ntabwo ushobora guhwija, ntabwo ushobora gusaza, uzuhora ufite amakakama muri wewe mu bugingo bwawe. Kubera iki? Kubera yuko wabaye umunyamasengesho. Iyo umuntu yabaye umunyamasengesho, sifa kwa Mungu, Amen. aza yumva gukiranuka kw'Imana kuba muri we, imbaraga z'Imana zigahora muri we, ntiziza zihinduka. Ntibivuga ngo imyaka yagiye, oya, bijya bigenda bikurana nawe, bigenda bihindukirana nawe, bigenda bijana nawe gukiranuka kw'Imana. Uyu ni umuti utuma abakiranutsi tudacika intege. Haleluya. Amen. Umwanditsi yaranditse aravuga ngo nubwo umuntu wacu w'inyuma yasaza, umuntu w'inyuma agasaza, umuntu w'inyuma akagira intege nkeya, umuntu w'inyuma akananirwa, aravuga ngo ariko umuntu w'imbere ngo azahora iki? Ahora ari musha iteka ryose. Ego. Imana ishimwe. Amen. Umuntu w'imbere ahora ari musha iteka ryose, ntabwo asaza, ntabwo ahwija. Kubera iki? Kubera ko umuntu w'imbere muri we, urya muntu umuhereza gusenga, ahora ari musha ibihe zose. Ego. Ndasoza mbabwira ngo bene data, haleluya, Amen. duhore twumva yuko iyo dusenga duhorana amakakama, duhorana amakakama mu bugingo bwacu, duhora twera imbuto mu bugingo bwacu, duhora tugendana gukiranuka kw'Imana mu bugingo bwacu. Ikindi, ntabwo dupfa, oya, duhoraho kugira ngo dukomeze kuvuga iki? Imirimo n'ibitangaza by'Imana. Twasomye amagambo avuga ngo haleluya, Amen. musabirane kugira ngo mukizwe, kuko gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro munini iyo agize gute? Iyo asenganye umwete. Dushyiremo umwete mu gusenga, bizaduhereza kumva dufite amahoro mu bugingo bwacu, bizaduhereza kubana n'abandi bantu bose amahoro, bizaduhereza kumara amastress ari mu mitima y'abantu ajanwa n'ibihe turimo. Ibyo zose bizarangira, bizaduhereza guhorana gukiranuka kw'Imana, bigatuma dusaza tudakenyutse. Imana ishimwe. Amen. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro munini iyo abisenganye umwete. Ego. Umwete tuwushiremo. Zavuzwe ngo Eliya yari umuntu nawe yari ameze kuko kwacu, ariko ngo yasenganye Imana umutima ukunze. Imana yumva gusenga kwa Eliya. Ego. Haleluya. Eliya ngo hagarika imvura imyaka 3 n'amezi 6. Imana irabyumva, irabikora. Amapfa ngo araba kugeza aho izatsi bishira. Turagera hariya aho Imana yagaruriye Israheli, natwe niho Imana yatugarurira uyu munsi. Ego. Sifa kwa Yesu. Amen. Yatugarura natwe z'ukuri. Eliya ngo arongera abwira Imana ngo Imana nizana imvura. Iki ni igihe cyo kongera kubwira Imana ngo Imana nigarura amahoro mu bihugu zacu. Iki ni igihe cyo kongera kubwira Imana ngo Mana ngo ongera kandi ugaruke mu mitima yacu. Iki ni igihe cyo kubwira Imana ngo ikimeni cyongere kigaruke mu bihugu, imvura igwe. Iki ni igihe cyo kubwira Imana ngo Mana komorera naranyazwe, komorera naranyazwe. Twaranyazwe bene data, ariko ni igihe cyo kubwira Imana ngo yongere dukomorere, yongere igarura ubuzima bw'umwuka mu mitima yacu, yongere igarura amasezerano yacu ya kera, yongere tugarurire ibihe byacu za kera. Oya, abantu bari mu gusaza imburagihe, abantu bari mu gusaza bagasaza imburagihe, kandi hariho ikintu gituma dukomeza kuba
mu gukiranuka kw'Imana. Izo ni iki gituma tuba mu gukiranuka kw'Imana, ni ukwegera Imana tugasenga. Sifa kwa Mungu. Ngaho buri wese niyinire, buri wese niyisuzume. Yavuze ngo mubabarirane ibyaha zanyu kandi musabirane. Umuntu wese agirire mugenzi wiwe impuhwe kuko Esteri yabigenjeje. Esteri yabigenjeje, yagize impuhwe kugeza bageze ku gisubizo cy'Imana. Gusenga, umwanditsi yaravuze ngo kuza gukiza n'indwara. Gukiza n'indwara, indwara zigakira kubera gusenga. Haleluya. Amen. Kubera gusenga indwara zigashira umuntu agahaguruka akaba muzima. Mwibuke wa muntu Yesu yakijije wari umaze imyaka 38. Yesu yaramubajije ngo ese ukora iki ahangaha, urashaka iki? Wa wundi ngo atangira kumubwira ngo njyewe singira wacu nta mumbaraga ngira, ngo amazi yihinduranyije ngo abandi bansangamo. Yesu aramubwira ngo urashaka iki? Ati ndashaka gukira. Yesu ngo yaramubwiye ngo haguruka. Umuntu arahaguruka, aramubwira ngo ikorere uburiri bwawe. Sifa kwa Mungu. Kubera ko gusenga kwe icyifuzo Yesu yatumvise, aramubwira ngo ikorere uburiri bwawe. Mu Giswahili bizavuga ngo chukua mkeka wako. Mu Cyongereza ho bazavuga ngo najyana matera yiwe. Mu Kinyarwanda bakavuga uburiri. Ni ukuvuga ngo uyu munsi iyo bari mu nyamasengesho icyari kibazo bakikorera. Amen. Haleluya. Haleluya. Uburiri cyangwa se umukeka cyangwa se matera yahoraga imujana imyaka 38, ariko iwe yayikoreye mu isaha imwe gusa. Yesu avuze. Yego. Nimuze dusenge, tubigire umwuga, tubigire ibyacu, tubigire intwaro ishobora kutugwanirira ku manywa na nijoro. Bizatugeza ku ntego Imana yavuze. Bizakugeza ku masezerano Imana yasezeranyije. Nubwo bikomeye kuriya mubibona, Imana izasohoza amasezerano yayo. Umwijima ntuzutuma ubuzima. Rafiki yangu wewe katika safari ya